Ni, kani. Ne. Dali, be. Sus, malit na po daaning style, ni. Just be careful, kay ka. Matagak ni Ron. Sige na. Adlock man di ay. Ana, niton. Let's go. Nay. Come. Say good morning. Good morning. Warag to Rex. Rex, actually. Rex. Here, Rex. Here. Rex, maishi. Ha? Son? Ali, come. Let's go. Magandang umaga. Good morning. Ano ngayon? Tuesday and maaraw. Kumusta kayo? Kakagaling ko lang ihatid si Ana. Malapit na po ako sa bahay. Grabe yung sinag ng araw dito. Grabe ah. May inaayos dyan sa aming banda oh. Grabe mainit. Pero ang gaganda ng ng mga orchids ko. Kita nyo ba yung sa labas, guys? Ayan oh. I-zoom natin ba. Ayan, nakalabas na yung aking tulips. Ayan. Nakalabas na sila. Pero konti lang. Hindi ako nagtanim ulit dyan. Sa last year pa yan. Bumalik sila. A few moments later. Scout! Scout, bawal. Look! Look? Yeah. Yes, out actually. Help mama, please. On the front. Uy, malimpyo pala sa balay pangga. O tuyay! Ha? Kuya water? What? Nay ha? Okay, sige na kag tamis. Ana? Okay, Snoop ya? You want to call Daddy? Oh yeah, Mama dun. Balikan ko kayo guys. I-ano ko muna si Ana. May gusto siyang kunin eh. Agoy. Gikapoy ka? Are you tired? Oh, gikapoy ka lang ga. Sige kagduwa dito. Marum? Ay, suti. May nalisa. Lablab sa to. Oh, the guys can see you. The guys can see your big mouth. They can see your big mouth. Ay, Ginoo. Kapoy ka? Banya mo? Asubli. Kapoy guys. Kapoy ni. Hey, did you play a lot there? Ha? Kahit na mama. Ha? What were you? Melek. Hindi melka. Melek. Ik wil melk alsjeblieft. Pag please good permino. Ako'y biskot. Gikapoy ka? Are you tired? Yeah, banya mo? Yeah. Oh, sige, mamaya gatas. Guys, bigyan ko muna to ng gatas. Nagagatas pa rin kasi to pag hindi ko na siya binibigyan masyado, pero minsan pag ganito, nag-ano na to kasi, umiinom na to from yung gatas
sakap. Pero minsan talaga, nagparayag ba? Gusto niya dun sa ano, sabi niya, Mama, ayaw sa baso ha. Gusto ko sa ano, yung sa biberon ba, sa flesh, tawag dun. Yung sa bote talaga ba. Dali, bilablab na Mama, sige na. Sige na, bye-bye sa guys na. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Sige na, sige na. Say hi. Hi. How are you? What are you? Not where are you. How are you? What are you? Ana, kahit mama's mouth. How? Why? How How are are you? you? How are you? How are you? Daro. Kumusta? Are you? Say kumusta. May mama dun. Okay. Oh yeah, that's why you don't touch it because tanawa na kay gagmay kina. Gihuypan oy. Dito na. Okay. No king care. Yeah. Ini dagko na lagi ni atong pan. Dali ra kay ni dagko lab. Hey, Mama, I got to show that. Yeah, here. So don't touch it because it gets to your eyes, lab. Ano makaka? Yeah. Ano dastan? Yeah, that's done, my she. Ano mahiya? Is look? Yeah. Ja, volgende keer. Anna, volgende keer samen doen met mama. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Bij English ko na ba? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uy, nabot ng kag 19. And Wait, do it properly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And this one is 8. 9, 10. Yeah. 11. 11. Nee, even wachten, ja? Yeah, okay. This one sticks to the ano Is lang. klaar, ja? Bijna klaar. Nou is klaar, ja? Bijna. Oh, bijna, ja? Yeah. Ja? So. What do the ano na? What do the ano na? Mama, laten ze kijken. Uy! Nito. Mama, doon! Round, 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 round. Round, round. Wie is van de bassen? Round, round. Oh. Ja, round. Wie is van de bassen? Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Wie is van de bassen? Piep, piep, piep. Oh, you feel that sound. Baby on the buses. La la la. Tarong nga. The baby on the bus. La la la. La la la. La la la. The baby on the bus. Buses. La la la. Oh, Through the town. sound. Morning in the The mommy on the bus. office. The mommy on the bus. All through the town. The daddy on the bus says, I Love you. love you. I love you. The Daddy's daddy on on the the bus bus says, says, I love you. love you. Oh, The town. So, ito na. Ready na siya for baking. 18 to 20 minutes. Ito nag-stick sa sa cling wrap. Kaya ayan, medyo may damage siya ng konti. Bake muna natin to and then pakita ko sa inyo pag natapos na.
mama spelen. Papa spelen. Ayaw niya makipaglaro sa papa niya. Papa niet spelen, papa rijdt pak hier aan hier. Na, mura! Very angry. Oh, kijk out. Mama spelen? Nee, nee, nee. Ah, ja. Lalalala. Even staan. Hoi. Ana is mo. Buang! Buang. Yeah? As soon as she got in, buang, and she sat with Faye, she said to the teacher, Ik ben mooi! Ja, Anna. Ja. And she was showing her dress. Ja. Ik ben mooi! She said. Wat een t-shirt set. Yeah, the teacher said, oh yeah, mooi, mooi. Don't get on. Lalalala. Deko, 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 deko. Oh, she's faking her laugh again. What he said? Our pandesal is by na Clara. Sabi ko sa kanya, baka mahintay pa niya yung, kuan ba, yung pandesal. 12 minutes na lang. And, ready na ang ating first load. First haon, char. Ana ni Kuya. Kiat lang agi. Tingnan nyo naman. Ito yung bagong haon. Lekker, Ana! Ito yung ating pandesal. Wow! Lekker! You know, may excited na. So, umuusok pa talaga siya. Ja, chef, maar dan op je oorlog. Very soft, Papa! Oh, that's for good. It's very hot, huh? Ja, ja. And, Lekker. yeah? Ooh. Dat, papa? Beetje hot, Ja. Papa? Dit is verder. Aan blazen. Moest blazen. Ja? Ah, bye, Papa. Bye-bye. Houdoe. Is die lekker? Zit, Papa, Libby. Zit er. Dan is goed. Dan kan je zitten. Ali Jupubo? Owe. Mo rin ni ato sa siyang putya ganiha. So guys, this is the best pandesal I've made so far. Very, very soft. Yan na lang guys. 4 na lang from 9 pieces. 4 na lang yan. Yan oh. Tapos may ano pa ako dun. May isang load pa ako dun. Si Rod kumain na din. Yun na din yung aking lunch. May natira pa pala kaming Nutella. Yun ang pinalaman ko sa akin. Tsaka may cheese din. Anna. Is hij lekker? Die spelen. Is hij lekker? Die pandesal lekker? Cute. Huh? Cute. What? Cute. Oh, what's cute? Ik nooit. Ja. Tapos matutulog na ito maya-maya eh. Is mooi bloemen, toch? Ja? Samurai. Samurai. Korea. Hippity-pip? Wah. Hippity-pip? Wah. Yan kasi yung kanta pag may nag-birthday dito. May looking here. Lang salsa leva. Lang salsa leva. Lang salsa leva in the Gloria. Mama, jij zingt. Mama, jij deze oud. In de Gloria. In de Gloria. Hippity-pip? Wah. Hippity-pip? Mama. Mama, hippity-pip? Wah.
Let's sleep na. Yeah, slap na ta. He told me, yeah? Yeah, na bye-bye guys. Bye-bye, guys. I love you. I have. Chika ding. Chika ding. Where are you? Hello, so ano na, kakagaling ko lang trabaho and dito yung aking indo. So dito sila kakain. Yan, may shawarma kami. Ano lang to, spontaneous on the spot na, na-decide kami dito sila kumain. Tapos may pita bread ako dito sa ano, yung pandesal kanina masarap pala. So kakain na kami soon. What's that here? Oh, Papa, sit there. Mama should sit. Mama, Het is mooi lichtjes daar lang. wil je gezellig? Nee, niet uitdoen. Nee, niet uitzetten. Nee. Ay, nako. Kagahig ulo. Sige na ay, pagbabay na ay, bye. Oh, daar. Busy guys, naglalaro siya. Kakatapos lang po namin kumain. So, ano na dito guys, alas 7 na. Nagtrabaho ako kanina ng mga almost mga 3 hours ganun. So, pagod tayo pagdating grabe yung balakuba ko guys, so nakikita sa camera, oh my god. So, pagdating sa bahay, nagluto kaagad ako kasi inimbitahan namin sila na dito kumain ba kasi yung lola niya na nagbantay kanina sa kanya while nagtatrabaho ako. Pasensyahan nyo na yung balakuba ko guys. Meron pa talaga kasi malamig pa dito. But yeah, dito kami kumain and then umalis din kaagad yung aking mother-in-law kasi mag ano siya tonight, mag-training. So, yun na lamang din po ang ating pa-video. Maraming salamat sa panonood. Ana, say bye! May shikomes! May shikomes! Bye, guys! Bye, guys. I love you! I love you. Duy-duy! Swaya! Masugo na dyan. Salamat! Kita-kita ulit sa susunod na video. Mush-mush babush!